Allahu Akbar, Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Daimi ravishda Rabbimiz Allohga shukrona ham maqtov so'zlarini aytdik. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alloh subhanahu va taolo bizga iymon hidoyatlarini bergan. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alloh subhanahu va taolo bizga Rabbimiz Allohning uylarida, masjidlarda jilishib, Rabbimiz Allohga ibodat etar uchun namozga jilishirga mumkinliklarini bergan. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allohga shukr. Rabbimiz Allohga rahmat. Alloh taolo bizga qo'llarini, oyoqlarini, ko'zlarini, aqlni bergan. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ham har birimiz la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb shahodat keltiramiz. Ham shu so'zlarni anglaymiz. Allohdan boshqa ilohiy zot yo'q. Har narsa shu dunyoda Rabbimiz Allohdan. Umrimizda, shirimizda, davosida har narsaning xo'jasi Rabbimiz subhanahu va taolo. Ham Muhammadur Rasululloh eng oxirgi payg'ambar. Qaysi shu dunyoga kelgan ul bizning payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'z umri bilan bizga biz nindi bo'lurga teyish narsalarni aytirga, narsalar aytmasga, narsalar ishlarga, narsalar ishlamasga, narsa osharga, oshamasga har narsani anglatgan. Ham bizga zo'r bo'lak etib Rabbimiz Allohning kitobini, Qur'on kitobini qoldirgan. Ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam vafot bo'lgach, xotinından sırağaş peygamber nindi bolgan şu yer yüzünde Kur'an bargan şekillidi. Hem cemaatül muslimin biz de şunday bulurga tarışırga tiyişbіз. Rabbimiz subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı kitabında Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu la tulhikum amwalakum ve la avladukum an zikrillah. Deyip Allah Teala bizge Münafikun suresinde müracaat etip eyte. Ey sizde iman keltirgan bandalar, ya'ni har birimizga Alloh subhanahu va taolo ayta, ey sizdi, sizning boyliklaringiz, mollaringiz, ishlaringiz, sizning bolalaringiz, oilalaringiz sizni Alloh taoloni zikr etuvdan, Rabbimiz Allohga ibodat etuvdan tortmasin de, ozod etmasin de. Hem cemaatül muslimin bu bek muhim sözler. Elbette Kur'an-ı kitabında her bir sözü muhim. Walakin cemaatül muslimin eli yeş, eli işlim, eli irte, eli urazası, eli hacı, eli namazı, eli pişmedim. Türlü sözler aytırga mümkün. Walakin cemaatül muslimin ahırgı mizgil kelib jituga. Qaşın her birimizge nişek Rabbimiz subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı kitabında ayta Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Kullun nefsin zâiketul mevt. Her birimiz diye Allah Teala. Her birimiz diye Allah subhanahu wa ta'ala ulema şavutesizdi. Ulema şavutesizdi cemaatül muslimin. Şu ahırgı mizgilde. Qaçam ulim feriştesi Azrail aleyhisselam bizge kelib bizning jonlarimizni ola boshlag'ach. Ali irta, ali pishmadim, ali vaqtim yo'q deb ayta olamiz mikan jamoat? Albatta yo'q. Alloh subhanahu va taolo Qur'on kitobida da ana zikr ete. Qachon shu oxirgi mezgil kelib jetgach, qachon jonlari shig'a boshlag'ach, kishi siriydi. Ya Rabbim tag'in vaqtdan ber. Ya Rabbim tavba etem. Ya Rabbim namozimda o'qiyim, izgiliklarim qilam, vaqtdan ber deb siri ekan. Walakin Allah Teala bizga javob berashak, tiyishli vaqtning bor edi deb. Tiyishli vaqtimiz bor edi cemaatül muslimin. Shunga ko'ra eli biz bu dunyoda, eli biz Rabbimiz Allohning masjidlarida, ko'p bollarimiz, iniqlarimiz, tug'anlarimiz, do'stlarimiz shu muborak bo'lgan juma kunida masjid yo'lini bilmay.
Hele şu zallarda da oturuşlar arasında hele kaybirler namazın, 5 namazın da okumay, kaybirler urazasını da tutmağandır. Hele haclarda da bulmağandır cemaat-ül müslimin. İrten uyanabız miken, yok miken, anı birimiz de bilmey. Kaşın bizge şu feriştek ile, kaşın bizden canlarımızını apıp gite, anı birimiz de bilmey. Hem hadislerden cemaat-ül müslimin kile, şu canımızını ağış, can avazlarını işte başlay. Çünkü birinciden can sırağış ya Rabbim vakıtın bir deyip, tiyişli vakıtın var idi deyip cevap kile cemaat-ül müslimin. Hem galimlerimiz eyte şuşa can şıkkış, iş avazın canımız işiteşekti. İn birinci, sen dünyanı taşladın, o seni dünya taşladı. Cemaat dünya kuvabız, vakitimiz yok, işliybiz, tırışabız, ibadetlerge vakit yok. Dünyanı alırga mı taşabız? Lakin cemaat-ül müslimin şuşu mizgille bizge dünya kirek bulur miken? Mine her birimiz şuşu haletke kirek. Kaşan canlarımız boğazga kilgeç. Kaşan ferişte onu çıgara başlağaç. Dünya kirek bulur mu? Yok mu cemaat? Elbette yok. İkinci avaza şuşu dünyanı jiyip bitirdin mi deyip sırav bula. Şu dünyanı jiyip bitirdin mi? Biz tırışabız, işliybiz. Balangını medresege bir deyip eytkeş, yok hazret birmeyim. Onu kıfuğa birem, eli ekonomist, yuriz bulsun, alır işlesin, tırışsın, bay bulsun deyip. Ol da gerek, lakin cemaat-ül müslimin bu dünya bilen birge ahiret dünyası da gerek. Bu dünyanı jiyip bitirip bulmay. Bizni şu dünya jiyip bitirip, şu dünyanın jiri astına bizni solalır. Dünyanın başına jittin mi deyip üçüncü avız bulaşaktı. Jittin mi? Jitemiz mi? Yok cemaat. Dünya bizden başımızga jite. Dünya bizni bitire. Allah subhanahu wa ta'ala bizge ferişteni jibere. Şu ferişte kilip bizden canımızını alıp gite. Hem cemaat şu mizgilde kaşan canımız şıkkaş. İn yakın tuğanlarımız kilip, hatın kız iken ebiler kilip, biz iratlar iken babaylar bizden yanına kilip, bizni tırışıp kigen kiyimlerin saldırıp, şere kaldırıp, yuvatırgan tazlarga koyup, hem şunda dey şu canımız dağın avazlarını işte. Kaydasın dey senin kışlı tenin. Biz şunda cemaat-ül müslimin yatıp, tırıp, barayım eli namaz okuyayım, eli başka ibadet kılayım, izgilikler işleyeyim deyip, dilesek de tırıp bulmay cemaat. Mine köz aldığızga getiririz, bizni yatkırarlar. Bizni yaptılar, hem biz yatabız cemaat-ül müslimin, tırıp da bulmay, akarıp da bulmay. Tenimiz de bizni tınlamay. Allah Teala birgen ten de bizni tınlamay. İkinci avaz, sili turgan tilin kaya deyip. Tilimiz de bizni tınlamay cemaat-ül müslimin. Şu mizgilde tilimiz de nerse eytirge tilesek de. Canımız çıktı, bitti, onu bilen biz onlarga hoca bulmayız. Tenimizden hocası Allah Teala. Kaya senin siyikli dostların. Şunda yatabız cemaat-ül müslimin dostlarımız kurşu bölmede jılıylar. Ev kimdir mallarını böle başlay. Bısı miniki deyip. Biz yatabız cemaat-ül müslimin. Bizni yuvarga tutunalar. Gısıllendirirge tutunalar. Teharet aldırırga bizni tutunalar cemaat-ül müslimin. Hem şunda galimlerimiz eyte. Kefinge kiyindirirge yani bizge şu kefinlik kine. Belki özümüz kaldırgan neşek bizden ebi babayları bizden kilatırgan gadet onlar özleri kefinlik kaldırıp şu kefinlik bilen minikum kumgende mine şuşunu mınarga deyip vasiyet edip kaldırganlar cemaat. Biz şul mizgil turunda unutamız. Biz de anda yataşakbız, bizni de yuvarlar, bizni de şu kefinlikke tirler. Onu unutamız cemaat-ül müslimin. Hem yuğaş, kefinlikke tirgeş,
Син хәзер инде сәфәргә китәсең дип аваз ишәтә ди җәмәгател муслимин. Ягъни без бу дөньяны ташлап, бу дөньядан без мәңгелеккә киттек. Икенче дөньяга күчтек. Хәзер син ди өйнән чыгасың. Һәм син башка бу өйгә бер дә кайтмыйсың. Үзебез тырышып салган үйләребез, ипотекаларны алып алган квартираларыбыз, бөтенесе кала җәмәгател муслимин, безне аннан алып китәләр, алып чыгалар. Хәтта шушы мизгелдә ул да безгә кирәкми. Ул да безгә кирәкми. Чөнки безнең сәфәребез бик куркыныч урынга, кабергә, казыган, безне юу башлагач, аны казый башлаганнар, ләхетләре алынган, безне көтә җәмәгател муслимин. Безне көтә җәмәгател муслимин. Һәм җиназаны укыр өчен безне күтәреп туганнарыбыз, дусларыбыз күтәреп алып китәрләр. Күтәреп алып китәрләр, без анда ятабыз. Һәм шунда тагын авазлар булачак ди. Шатлык сиңа, әгәр дә тәүбә белән киттең ди. Шатлык безгә, әгәр дә без тәүбә белән китәбез. Бу дөньяда яшәгәндә һәр беребездә гөнаһлар бар. Әгәр дә гөнаһым юк дип уйлыйбыз җәмәгател муслимин, аның турында галимнәр әйтәләр, шулай дип уйлаган кеше иң гөнаһлы кеше ди. Иң гөнаһлы кеше ди җәмәгать, бездә һәр беребездә гөнаһлар җитәрлек. Тәүбә итәбез микән, юк микән? Без тәүбәдән борыннарны борабыз микән җәмәгать? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям көненә 100 тапкыр әстәгъфируллаһ дип әйтеп, biz tövbe etəbiz. Юкмы, я Раббым, гөнаһларымны гафу ит дип сорыйбыз микән? Юкмы, җәмәгател муслимин? Шатлык сиңа, әгәр дә тәүбә белән киттең дип аваз ишетәчәкбез. Изгелекләр булган булса, шатлык сиңа ди. Изге гамәлләребез бармы җәмәгать? Чөнки квартирасы да кала, машинасы да кала, өе дә кала, бөтенесе кала, туганнары да кала. Изге гамәлләрен генә алып китәбез, шушы чумаданга җыйган изге гамәлләрне, изге сүзләрне, биргән садакаларны, кылган хаҗларны, укылган намазлар бармы ул, юкмы җәмәгать? Булса, шатлык безгә иншаллаһ. Һәм шатлык безгә, әгәр дә без Аллаһ Тәгаләнең ризагын алган булсак. Аллаһ Тәгалә бездән ризамы, юкмы? Biz bu dünyada cemaatül muslimin kişilerin rizalığını izleyimiz. Lakin Allah Teala bizden riza mı yok mu? Allah Teala riza miken yok miken cemaatül muslimin? Ol riza bulgan gamellerini kılabız mı yok mu? Onun aşığına kitirettirgan gamellerini kılabız miken cemaat? Yoğa eşkefinlegeç bizni kuterip op gittiler. Hem jinazanı ukarışın bizni jirge koygaş. İşləgən işlərimiz nəticəsini görürsən deyib avaz eşidəcək biz. Əgər də biz izgi əməllər qılğan bulsaq, Neşik Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm aytdı, bizning ləhətlərimiz bik zor bulacaqdı. Əgər də günahlarımız nanda alıb barabız, bizning gazabı zor bulacaq. Hem naşer gazap bulaşak, şunu cemaatül muslimin cenaza aldığından biz avazdan işitəbiz. Onları, bizim tuğanlarımız, yakınlarımız ziyaretka alıb kilələr. Ziyaretka kırıp, kabir yanına jirgə koyarlar. En yakın bulğan tuğanlarımız kabirgə tişə. En yakınlarımız, bağlarımız, anıtlarımız üz kulları bilen bizni kötərə başlayırlar. Hem şunda de avaz sırautan birə, şuşu kabirgə sen nərsə kitirdin deyib. Sen nərsə əzirlədin. Biz cemaatül muslimin nərsəni əzirlədik. Buna şuşu mizgildə tırıp da bulmay, namazın da oqab bulmay, zəkatın da birib bulmay, sadaqasını da birib bulmay, nərsə əzirlədik cemaat. Şuşu fakirli yurtqa nindi izgilik, nindi nur biz getirdik deyip sırav bula. Hem cemaatül muslimin onda yaşarıp da bulmay. Onda aldap da bulmay. Onda nersəni biz getirdik, şunun için biz cevap verir biz. Hem ləhitke koygaş.
Жир әйтерде, менә син миңа килдең. Син минем өстендә йөреп көлдең дип әйтер. Син шатланып йөрдең дип әйтер. Син сөйләшеп йөрдең дип әйтер, җәмәгател муслимин. Без менә жир өстендә йөрибез. Шаяртабыз, алдыйбыз, көләбез, уйныйбыз. Анда ләхеткә безне иң якын булган туганнарыбыз. Шушы ләхеткә салгач, нинди теләкләребез, җәмәгател муслимин. Нинди теләкләребез, җәмәгател муслимин. Һәм безне күмеп, ләхетләрне ябып, жир белән безне күмеп калдырып, без анда үзебез генә Алла каршына басабыз. Шунда тагын аваз ишетәбез ди. Менә син бу дөньяда, теге дөньяда инде ул, бу дөнья. Балаларың өчен, хатының өчен, гаиләң өчен әллә нәрсәләр кылдың. Алар бөтенесе китте. Син үзең генә калдың. Бөтенесе безне калдыралар, җәмәгать. Яраткан хатыныбыз да, яраткан улларыбыз, кызларыбыз, оныкларыбыз, кияүләребез, киленнәребез бөтенесе китә, җәмәгать. Без үзебез генә калабыз. Һәм җавап бирә башлыйбыз. Шушы мизгелгә без нәрсәләрне әзерләдек. Шушы мизгел һәрберебезгә килә. Һәрберебездән Аллаһ Тәала сораячак. Кая безнең зәкатларыбыз, кая безнең хаҗларыбыз, кая безнең ярдәмнәребез мискиннәргә, ятимнәргә булышларыбыз, кая алар, җәмәгать? Иң беренче әлбәттә мин сорауны үземә бирәм. Һәм һәрберебездән сорыйк, җәмәгать, аны. Безне дә җаныбыз чыккач, яткыргач, юа башлагач, кәфенләгәч, күтәреп җиназага алып киткәч, җиназаны укыгач, ләхеткә китергәч, ләхеткә салгач, үзебезне генә калдыргач, нәрсә теләрбез микән, җәмәгать? Аллаһ Тәала шушы дөньяда кылган һәрбер изгелекләребезне кабуллардан кылсын. Ва ла каула хада вастагфиру иннаху гафурур рахим вас-самиуд дуа.